Akala divek halalen o muslimanja spreminela pe bašodui bale ibadeti at izvršenene Allahe se azza wa jalla. Anguno ibadeti tano jaiba ko haji. Anguno ibadeti jaiba ko haji. Vaita anguno ibadeti kole so muslimanja akala dive pohari spreminela pe ko haji tejan no baru drumo te ciden. Auduitu ibadeti tano čini ba kurbani ili ba prinosi ba žrtva Allahe se azza wa jalla. Pa kjeva Allahe azza wa jalla ki najtitni sura ku Kur'ani inna a'tajnake al-kevfer. Ku Allahe azza wa jalla peygambere se o Muhammed qa që pas se amen duke dinjam kevfer. Pa o ashabia amena ko Resul alaihi salatu wassalam hem puqena i peygambere ja Resulallah sojo doa kevfer so Allahe azza wa jalla pomini ku Kur'ani a of duke o doa dinjam. Akirin jo pejgamberi alaihi salatu wassalam o Allahi azza wa jalla o qastijama je ke izvoreja je kvrelo ko ahireti ko avikini pe kevfer em kogod ta rodoa vrelo ili ta rodoa izvor kapijen nikad više palodova trušavo na kaovel. Allah mulina te ova olendar su ta rodoa izvori kapijen em palodova više trušale na kaovel. O pejgamber alaihi salatu wassalam ka jikeri pire ummete ka jikeri pire sledbenikon ki dunya kola ole slediye hem kola le soru sunneti praktikuje hem kola sinelen mangipa prema lo Resul alaihi salatu wassalam leno pejgamberi ka jikeri kodova izvor ili pa kakva vrelo te aven. Ama kada ka aven disave olendar ta ummete peygambere soru alaihi salatu wassalam jikodova izvor enket kamangente piyen lestar o melekия olen o tarkatsiden olen kaduriaren. O peygamber aleyhissalatu vesselam kodwa momenti sarket kaleu te bunineu pe em kawakeri kaitan miru ummeti. Laitane manushata o miru ummeti. O melekия kawakeren o Muhammed na janea tu ola sokevye palotiro meriba. Na janea tu kobor ola taro dini meninge pestar chivge. Na janea tu koborola ta rodini achavge, em da janea tu koborola ta rodini ki praksa na praktikuje. Ola avdi na kašajte pijet, on duravde kao ven. Pa nastavimo Allahi azza wa jalla. Kako ja tikni kratko sura im kavakeri, e pejgamberes alaihi salatu wassalam, fasalli. Wallahi naredine pejgamberes alaihi salatu wassalam, a tu namazi o Muhammed kıldi. Amen janaka Muhammed alaihi salatu wassalam tanoi ki insani ka so Allah azza wa jalla oprostija ne se haramija posla anunehen paluneso sine subhanallah. Ama uzalo sakava o Allahi lese naredimi som namazi te kıldim. Pa ti se amen manuša nažalost kola bute Allahe mangen pa tarodobaru mangi pa mislen piretikne gođa kaj Allahe se azza wa jalla na walani Allah te kaldine. A o čačutno mangi pa prvavo Allahi, u stvari si kami pesar, ko pokoriba e Allahe se ko lesere naredbe, pa ja o Resul alaihi salatu wassalam sinele mangi pa prvavo Allahi jako subhanallah. Emo dva piro mangi pa u pegamberi, jana buču kar sar ki praksa si kavja. Taro bud balo mangi pa prvalo Allahi, a dobor bud ko kiyami bi a čolka bile sere patuma ko pre bi paragyon maškarava. Taro bud bešiba ko pre, ko kiyami, namazi Allah se azza wa jalla te kildinem. Kozo mangi pa samo sine e Resul alaihi salam. Pa uzalo sakva balo mangi pa je Muhammed esoro, o Allahi lese pare naredimi sote kerel. Pa namazi halalem te kildinem. Pa naštijao Muhammedi bizo namazi, Wallahi naka šajni mehem tuda. Kaj mi si neja mehem tu bizo namazi teđa, hem teresajem tu spina, ako naštijao Muhammedi alaihi salatu wassalam, bizo namazi tu spini, subhanallah. A ma neko te mislini, ka šaj tu spini, prekalo nesavja vera drumija, naštijao pejgamberi alaihi salam bizo namazi, Wallahi naka šajni tu ni meni bilo ko amenda. Naštijao pejgamberi bizo namazi, naštini amen tu spina. Ma neko te mislim kaj da je kjaver drom, a vere dromea ka šaj ko Allah azza wa jalla tu spinjem peste kurtarine, peste rođenjemi se jak te spasim. Sad darke, umre, hađe, Ramazan. Sao dva šuka.
ama mora imati teđana. O namazi tamo glavno stugo jedine su. Bez o namazi o insani propadimo. Šajku spine nešto ki dunja, talo denjaluko, ama vallahi ko ahireti, najbaru gubitniko ovea, bez o namazi dovani teđani. Pa nastavimo Allah azza wa jalla, pado su naredine pejgambere sallallahu alejhi ve sellem namazi, ko isto dovajeti, naredine se pa najbuti. Nego akiri, li rabbike wanhar. A tu istaga čin kurbani. Pa učini ba kurbani tano halalen, je taro ibadet. Hena bilo samo ibadeti, nego bitno ibadeti. So Allah azza wa jalla kada učini ba kurbani, naredinle ko isto ajeti, kaj naredine hem najbitno buti ko celo din. Odotamo namaz. Pa Allah azza wa jalla ko eka ajeti naredini duj buča. Jeta Allah duj buča i tamo najbitno ko din. Gledajte u namazi. A uzo neste lepinem spojine odmah je naredba, čini ba kurbane si. Sad ko buta nas da su kero Allah azza wa jalla, kad magila ti si kave mamušenke ko bore bitno o zekati, ulaiba je drontano mali, koja si tu špari moki strana, nili? Ja Allah azza wa jalla kao mamušeta ne manjka. Ja kao Allah azza wa jalla mamušaka škrtarinen ku ulaiba. Pa Allah i kad god ko Kur'an naredino u namazu, uvijek spojini koji su ajeti naredba i na zekate si. Wa aqimu sala wa atu zekatu. Kad ti namazim bez zekati. Kad god Allah i ko Kur'an i vakerita u namazi, spojini je uglavnom ko većina slučaja o zekati. Gdje se praladen ko šaje, to je tamo ko mogućnosti, kurbanite činel, pa je sad ko borđi tamo obaveza sile, kurbanite vel, hemolesa žrtva, Allah je sad zavođele, te prinosinel, te činel. Pa keru Rasulullah sallam, na ne pomangla amini delu, ko šaj omanušte kerille ko dive bajram nesoro, taromuki barat ko hajvani, to jest te činel kurbani. Znači na ne pomangla amini delu, ko šajte kere ko dive bajram nesoro, taro dovate čine kurbanim te muke rat, neni taro hajvani. Imate, ti morate razumna, čini ba kurbani, našti ništa te zamenini, pa čak ni tiridi ni sadaka. Keru Rasulullah alaihi salatu wassalam, koji si le mogućnost kurbani te čine, a načineva, pa je savko mate avil kod hanka amino bajramika kaldina. Če Rasulullah sallam, znači upozorijaj vam u šem, da neko mogućnost. Te čine kurbani, a odvana čerena, Rasulullah sallam kerga, mate amin paše uzali musalla. Musalla, znači Rasulullah sallam, u bajramina kaldinja ki piri džamija, nego bi i klor koja ver tam bi kaldinen. Pa bi vakere okvasu, znači ja kurbani, a ša ja te činel, pa je savko mate avil paše, znači ja mincar u bajrami te kaldinem. Emo Allah azza wa jalla završina kja sura, vakerindoj, inne šanijeke huwa lebter. A tu o Muhammed, okula su tut mrzinen, pa čači pa se on bizo poniba, bizo andiba kačun. Su značinja kava značini, tu menđani kao Rasulullah sallam idele vtaj vladija, trin mušajem, štar čajem. Ama ne se reočave o mušamu le sado tikne sine. Pa kad odvade sinjape o Arapija počminje o neverniki aleli, o mušrike počmete vakerencar o Muhammede alaihi salam, buci gate ka čol bizo pomiba je buci gate bistordoka ovel, naka čol ki dunja više ko lete pominel. Abo Allah azza wa jalla dela, u Peygamber alaihi salatu wassalam te pominel pe džiko sudnjo dive. Hemlani muslimani avdje, koja keda napomini Peygamberi sorana, a oftenanu salaću upravo Peygamberi sallallahu alaihi wa sallam ko neko godrom. Da li insani koja namazi kaldini, ako ettehija te napomine Peygamberi alaihi salatu wa sallam. Allah je mulatu posljedem tu putinem, tu kiravam kao iskrena insani.